Yewe ingane zakwethu impela sibona lapha kumhlelo womcimbi ikhuphukane zakho kulungelo umfakavelane njengoba ke sephendule uKing Bhaka kanti ke sikhumbula weingane zakwethu ukuthi ke yana uKing Bhaka wabuza phana kunjoko ukuthi ke wayithola yini imali wayewina phana emncintiswano wekhuphukane zakho imali elinganiselwa ku 100,000 wamarandi kodwa pha masike nokukhuleka weingane zakwethu impela ke sinibingelele kena ke mbuso sithi MTV sithi nje uma siqala ungana ngena i-channel ukwenza kulungile uciphiza usubscribe na notification bell khonza sithola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawuthi impela sibona lapha kumhlelo wemcimbi ikhuphukane zakho lungelo umfakavelane njengoba esephinile phana uKing Bhaka enkulumeni yakhe lapha ke wayebuza ukuthi ke unjoko ingaba kusayithola yini ke imali ka wewina kwemncintiswaneni wekhuphukane zakho imali ke elinganiselwa ku 100,000 rand ngoba uKing Bhaka wathi ke impela ke mangaba ke bheka esigodlweni impela ke unjoko ke akazi ke ayithole ke le mali hebafethu impela ulungelo umfakavelane uthema ngaba ke ephendula ke wathi khona abantu abaphilela ukwenza bese kube khona abantu abaphilela ukukhuluma ke ngabantu abenzayo uthi ke leyo ke impilo ke leyo uthi na uphilela ukwenza wathi ke ukukhuluma ke uzokushela kubona ke labantu ke abaphilela ke ukukhuluma ke ngabantu ke abenzayo uthi futhi ke alidinge ithuba ke ukuthi ke azichaze bafethu impela kusho kanjalo phala ulungelo kumfavelane ke ephindula phela yena ke uKing Bhaka indirect ke njengoba uKing Bhaka wayebuza ukuthi ke ngakube ke unje wayithola yena imali ke wayewina pha emcimbini kalungelo view yena ke ikhuphukane zakho ke kuyimali elinganiselwa ku 100,000 wamarandi bafethu impela ke zinjalo indaba besiniphathele zona kuyona ke mbuso sithi MTV sithi nje thina ke ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.